محدش يعديني يا اولاد. ما انا لسه ما قلتش. يا عم انت في حاجه في دماغك؟ لا بس يا عم. لو سمحت اتفضل بعد اذنك بس تمسك لي بس المرة على محل. اتفضل. معلش يا زي اخويا. ايوه ركز معايا الله يكرمك عشان بس ايه المكنه ما تشيلش الشعر كله. تعال على سنه. ايوه فوق سيكه فوق سيكه. لا تحت سن صغير. ايوه ايه بتتسوى ولا ايه؟ اهي بتتسوى. ايوه ماشي. بص اهي يعني بعمل كده فهي دي بتاكل الشعر. فانا الباور بانك في جيبي خدت بالك كده. شوف لي الحته دي كده اتسوت. لا لسه. لا خد يمين سنه، خد حته يمين. ايوه هنا كده. هنا كده ماشي. ايوه خد سنه بره. لا ما انا مش شايف. ايوه خليها كده. انت مستعجل ولا حاجه؟ لا انت مستعجل؟ لا طب معلش هاتها كده بس شويه. معلش انا اسف انا زي اخوك. عادي. فاهمني؟ ايه ايديك وجعتك ولا ايه؟ يا عم توجعني من ايه؟ ها؟ لا ايه؟ لا ايوه وجعتني. وجعتك؟ ايوه. طب انا اعمل لك ايه؟ وجعتك اعمل لك ايه؟ ازاي بس هات شويه كده. وانت ايه يا عم ما حلقتش قبل كده؟ يا عم ما تخشمش عليا بس. ما خشمش ايه بس يا راجل؟ انت مش عارف لك انت يعني مش عارف انت بتعمل معايا كده ليه؟ والله ده حاجه كلنا اخوات يعني.